School Tpep Pale Government LP School kabala seng house nam khat khandai spa nyau phosau daga dor bar shnong Tpep Pale daga jingarap bajing kershan lang ulit teli kendia MLA ke Jowai constituency hakatega por kiri orang ba ke shnong Tpep Pale mental kalakan jo shu mau mer san posnam ban sapriang ya ka jingnang jing start cheki khana school na kaliang ke school hakalai phau tarik uyayong arhajar arpusau kelas sedang ya ka jingle kemendap san posnam lawan banpli ya kani kajing Rakhe da uba Sylvester Panbo MCS EAC West Jante Hills District ubala longru kumukongsan ha kajing dan lang kakong di Lathong Block Mission Coordinator Lasking Block West Jante Hills District kum kasembut kongsan rengkat kajing sakhilang kiri rangba kinong yalam kasnong Tpep Pale ikna school kinong hikai bat kiwe kapang jokane kajing lekamen kalong Golden Pass Limitless Future Katkum ka khana lengkot pelapan sengau deka kong S Pakma head teacher ka ong ba ka jingya lenti ka school kalayo bun ki jingya rap na ka sorkar kum ka midday meal scheme ka jingyo ya ki kot klem da siu ki uniform nang ta ki school grant teachers grant bat ki weide kalaya thuru ba da ka jing tre shitom kino hikai kum ju ru da baro ki badan bentalang kani ka school kalayo ru ya ka nam kum ka PM Shri School bat menta latip ya ka kum ka PM Shri Tpep Pale Government LP School Jowai Seperti itu kita apa yang kita job apa yang job artificial intelligence apa yang job robotics apa yang kita so many things can be done more entah beri ulah cemas ulah yang show benai tanpa lupa jalan Meghalaya jong dan Peit boleh di Khubor boleh di magazines boleh social media ngambil ini bagi Peit in discuss kita we discuss from the issues ki jo ada orang ke entertainment kita malu beri orang phone smartphone ni say ke phone ni like games di PUBG ni pergi apps Instagram Snapchat tanpa na jela jungi dan ni am kanu tu bala am kila shna ke apps kila bendan ke career ko technology ada mentang ni crunch mata ni siapkan tamba pagbasyang kaya itu ba kata effort umdi tang yang government ru ini bentuk syakta yang kipat ba kimikpa kinunikai ru ini accept ba technology is the future like skills technology kam dan na lasai kan jenjar ha banyo but kani culture jadi bancu wan kam sarkar banikai bana banang red berbun hisap bancu fokus on kam sarkar kamding culture of I might sound like a hypocrite standing here being a government employee, but I would like to add that I also have 17 years of experience in private and kekamlo job. Ka lawe juga school Tpep Pale kasyat kadeban long in along with kajing crunch pang lawe juga jelaw. Dan klan ke school dan klan ke lawe juga Tpep Pale dan klan ke Shillong Tpep Pale dan klan ke Shillong Jowai dan klan ke district Jante Hills dan klan ke Jilla Meghalaya. They brought school. I hope is the same approach we use. So once again, Khubleiru yaki darbar Shillong, and I'm so happy that you told me here. Comment ba ya one your shop ni ke darbar itu not ba design ada punya baru na Peit, but ni soto ka poru ka kaduna begini keren baru ke issues mo. Tama mansuri ka yang Khublei shibonya ya baru ki namikai past and present Khublei shibonya I batalan sa by organize kini ke event Khublei baru kena tengah natip hadir atinta bansyong sa koi ka skill awang ka culture and nakarpa di teachers ba please be the guiding force in your students Peit ya ka ek sab to kena but kum bagi nurture yaki setiap bagi namret please Peit yaki bakin sab gitu ka sab tungki bakin long discourage bakin do save kan te takata hi and congratulations again to Tpep Pale school 50 years done now let's
kestur dah sekerbang Yo istat kentai cendrang Yo royo kuhai pure putri Yo skem kamre gayo ki Ya kali kestur dah sekerbang Yo istat kentai cendrang Yo royo kuhai pure putri Yo skem kamre gayo ki Tumpang ini kesini Sepalis primary Walaupun deseng daki Wahana chua Dalam ko san paus dan irata A golden future, a golden past. Jadi ang golden past, betul ang katof time. Ia mi katof time meeting in yung cuma chung iha ke building. Ang ipat tay ha menuti boleh bawa kuat yang ada sini. Ang pat tay tay guru kita yung mencua ang kijung dai ice cream bu. Henry, ia baru ia mi katof time. Ngangai akan ni golden past. Ngangai bahwa dayo ipai untuk sok ngobang Senyap orang ibu makan Ksiar. Dan melini kita opsan tau. Dan melini kita jing dan melini kita jing tang. Dan melini kita jing jenjar. Kita hab lain uti. Nanti tau. Hawa yo kat usuk bang. Ida melini kita cia. Kita cek. Kita dom kita kita yo Kita pentension ya Kita penmandi press ya Teman golden tau. Hai ni puan. CV was yang kumenang. Hawa hitai. Hawa laskin blok unin. Panai pikajak. Em kami ke school, kami yung waman ang lipay yung ito ka nutritional garden din celebrate ni mo kitchen garden. Em kami ke school, kami da orga taga kanro. Ang ini orga ni ka kanro. Ang gimatang ka slap le, kani ka slap le ay por slap puro dalik Ang iyo macam ka building. Ang kitna chairman yung school. Chairman yung school. Ta ang iki laga chna ka sarkar. Urak bagi PCN, bagi MCN, whatever one rak lagi. Henry, kesorkar kadus decentralized ko. Dawan rak hak doorstep, hak dua ke yang pi, mau take care hi yung the pi dan hi, the pi hi. Untuk lagi chongwai, lagi trayong. Ila man tadi ke building yang pi kami, kawa yung mah tu kata kena uhiar, kita ur kata kendro, the ur the sia ekor slap dadak ko em dah bahagi. Henry por ngasnyang ega jing kublay ya ka management yang kani ke skor ngam artino ngangai skemo oto ijing kre cita mi yang pi dayai pi uyo ya kani ke kerdan PM3 schools kemo ke PM3 schools untuk bawa omne ukre semen behet leli kenong hikai uyo ko semen uyo ko credit kanto ente MP ke teamwork ni ha selalu yo ya ka PM3 schools have apply online kinong hikay. On you lang you can take a hard work yung kinong hikay. Yung star. Kiti pun bahagi kiti no. Kiwa ek ang yung tayo hikay. Ka PM3 schools yo PM ni katerdan to ka award. It's a great achievement. It's a great achievement. Ni ha base kila ka student data, base kila ka yuday shopping. Kawa iman hete Kawa sa yung bunsin joksa din ko kawa hap put idiki hap ke DMC ke office yung ke DMC dah hap put peman di Zoom meeting di online meeting di convince yung skor wo pendek di kamera yuki ukna ipi ha pedi yung pi kam ha platform ko yo we share ki kamong lo ki community members ke imlang salang cilok lang ko ki kena wo kinong hikay kani ka student data ladu unus lang nasdang kesorkar upani wa student data wa uwi kena skor to MG UPEN permanent education number kawa MG kena uwa kin MG skor gi enroll gi pendek
pla kata dia ko hatas ken kata dia ko halas ken kawa utai kena mana poi uhai tai HMD nu pla pan ki ya utai PEN permanent education number hendrai kata ke skor me register gitu kena uang pi wa katu mencuai ko jong gi cross school gi wa pendapat mengai pertai mo ta skor ngi di uman ngi di dia nei pha wa kadata yo